Crest Media TV, iraka lyawe. Twimuka OKUSIIMA, itwenko OMUNTEBBE, Church of Uganda. Twimuka OKUSIIMA, itwenko OMUNTEBBE, Church of Uganda. Awamagaraga Mama Janeti, First Lady wetu wa Uganda. Rahanga simu kugize ahamuzuku corona. Litwa wobulisa OMUNTEBBE, Church of Uganda. Twina OKUSIIMA, rahanga hurira shara zeitu. Tahemuka habar kumwesiga. Awamagaraga Mama Janeti. Sunday biro 28 ukwezi ko kubanza umwaka wa 2024 habireho umukoro gwo kushaba no kusiima ahakanisa ya St Paul OMUNTEBBE Church of Uganda omurko gwo OMUNTEBBE omugombore ya Nkungu mu district ya Kazo. Abikirizo mu Kristo ahansi y'omusingi ogwo Kristayo bakwatanise na government ya Ransiriza basima Ruhanga ahabo omukyara wa mukuru w'ihanga erya Uganda kandi minisita w'ebyobwegyese n'emizano omukyara Janet Kataha MUSEVENI okukira endwara eya COVID-19. Kano ndibeno nkafuna rutagarikayo mukuru w'abakristayo b'OMUNTEBBE Church of Uganda nasima Ruhanga muno okuteekateeka kuboko wa Ruhanga okuteekateeka kuboko okw'abantu okufikiriza kuboko wa Ruhanga bwe ntenda kusiima Ruhanga muno ngeri izooba abw'ekyakorwa OMUNTEBBE abw'okuteekateeka Ruhanga akashikiriza akatureetera abagenyi baitu abutubire nitwetenga munonga bakaija kandi bakakora omurimo omurungi munonga kusiima Ruhanga munonga kandi kusiima Ruhanga nabwa Kazo nk'abanyamahuriro abakuruga Kazo okuja hano yamutatabarenga message eri kuruga OMUNTEBBE twine amasiko ngo neza kugira uko yaturangana kandi tukorre munonga ekyangu ukitubire tugenderire no kusiimira nyene ihanga nyene tutataha MUSEVENI abo kukira covid ahabwo kubabire n'umugenzi witu munonga kuruga enyuma kandi arukunda ne kanisa nabo kintu cyo twayendera ngo mukuru gutubike ko OMUNTEBBE tusiime Ruhanga abo kukira covid nebyo abugamba bwa Ruhanga Mjeni mukuru aha mukoro ogwo abire Attorney General wa Uganda kandi MP wa Kafuuzi omwami Jackson Kafuuzi ohwereire abantu b'OMUNTEBBE aha kitwero ky'omwaka ogwo na millions 20 kandi aheireho millions 5 omukashi. Felicito a Ruhanga desbarcamenti transformamos en Nzaire. Yo todo solo en que se haga yo con todo. Si me gusta, muy bonito. La señora Juanina, Morgan, que vaya a Kafuuzi Jackson Bargaba. Me va para el hizo de allá a South. Para en mañana como veta para nieve y aquí está en el caso un distrito que venía a medio a Mogori y no vi a que nunca que sobre jugando desde my favorite song a recibir que apoyamos a Michi esto pues en la Argentina y la Uruguay en la hora chegando como un fue en mañana y zona y pues con el sete así
Ingolda kuwasiima wabaranga barungi. Ingolda kusiima chairman wetu wa NRM. Wamebezi barungi. Ingolda kusiima diwani wange. OP. Chairman NRM kazo. Chairman Secretary Nzaire. Wewe kunyeta. Chairman NRM kubora. Otoro bagande sema wanga kuuza na kwa. Sema wanga kuuza kwa nini? Sumina kugenda nguru ni ya polisia. Mbwa bila koraki. Watisha. Mbwa bila makuu. Watemeliye. Mbwa mwana kwa serenge. Mbwa ndo sora kwa teku. Bado hakuwa na mungu na anaitwa. Mukama tayo momezi nija kubaruma hada. Mukama tayo momezi nija kubaruma hada. Wakati nishoka nchini ni karibu na so espero yanyo kama Nzaire angalia nimelemia na miadi. Wakeswange kwa milioni 10. Nizera milioni 5 cash nitakuongea milioni 10 kala zidi nipige na kumongo. Kwa cash ya milioni 5 milioni 5 nitakuzeleza sasa. Kugere rangu pero na vile kumari ikoishi na buno mwaka tuweo. Ndiko Presidenti nakuanza kusoma baipo wa naturaliza. Aro hapo nika kama bafaria baipo za babaraki. Chairman wa NRM Omurushorera District omwami Nzaire Kaguta asimire Attorney General Kafuuzi habw'okwikiriza okwetwa kwe. Yasiima NRM Chairperson ahabw'akazo omwami Mukaija Wilson ahabw'okukora obucweka ihembe kureeba ngu NRM yayeyongyera omu maisho omu Runkungu na Kazo District okutwarira hamwe. Zona ziyanga Minister wihanga Deputy Attorney General kandi Obi-Wan ndasoma nawe Chairman wa movement Kansala Nzaire yakava agamba abutware banabana rasabyoho seze yanamba mami Krista ukama oida roche mcharawe muri kamkama amanda bacha ale ndezweno mu ransanza no muruko gambe amazina kanje balizanze yese rwa Kaguta ni chairman wa NRM wa district kandi chairman wa Greta Kirungura arukazo Kuosa mkuru wanje yaya tugenda kora yaya witajiri byatwa yakazo ngenda kuba zumo shogaje bikabona gatso yo rifere nombe Rewa anaka akini kwa wa Mungu Rewa anaka shuko mbanze hotel roho ngalo la sofakton
OKUSIIMA na last day muna. Until we. Kuya ko kanina sa Indonesia at niya mga namas. But kusunod lang tayo. At niya subtuan ng hotel. Dahil ito yung prato ulit. Ang dito ang kwenta ko, Jesse, kung weeks. At ito lang, diba na first day, we are now. Dahil ako sa COVID. That second tour, wala tanayan. Raga na, hindi ko rin. Raga na, yung porong kong Rinyo din yaga. Ntas. Wala sa kong sa kwanga, dahil na first day, we are now. Mas kung sa kwanga, yang jerung sino ang piti. Kaya tanga, ito ba sa wala, bigyan sa kong yung porong. Sa kong yung porong. Dawa sa kaya bali, wala na section hono chumaya. Kung kuna ya takir sa lawi ko, kano ya de. Kacha tam. Dito na tayo dito. Porta, lleva cuando va a llenar tierra silva. Silva biara. Una tierra. Ya tierra dali. Itu namanya muito edapsim. Kalau tanda mfuzon mkolio wanje mukarsa, kuja mnadapsi bakano katawini. Tarocho. Bweni ni nsima mkamba kujira mkanyesi kashego hicho. Chombo ya mnadapsima ata mchinde cheshembero. Aba kursayo rango amahiro esteka tegrecho. Waware tomshega kwawe, waware temposi zawe, waware tete zawe. Akunda kala ndi mahonga graja. Konga tuan leva, ofwa pero kana dini, yoktanga na tulogari. Mweware kulete ni interview. Msamu twari ko kuma kwata video. Msamu kwata smoke. Twari omutono kwemaliza. OMUNTEBBE bukan dari harga, tadi tu sepijak mio muharga. Begitu jadi kata ni, dua rumah kisah. Okman angkor, okman pun dinok cina bar, dinok cina bar, koko dinok cina bar. Jadi, nama tua garden share. Koko tua diso. Kwa yao, omare ni kali kwa kata mama na kwa geso bora. Na ni na mu bakwate reza. Ama sera ufa sirili. Nkamkweki. Ekyo tanga ekya kata dai. Na ina muuza, wewe tebe de kai. Porque Yesu mayo kwa kwa jere bere ya kai go. Pastor shamba. Kwa ya wewe fasiri ko. Ama kono zile kama zilako kama ile shida yako mpaka ile zao mpaka ile zao hadi kwa industry coach za kagera kwa ile kweli like elizo kwa kwa mundo tanto kwa sababu kwa kwa hapo seri kama gadri hadi sana ndio mtakwenda. Bueno, pues, con esta cita no puedo. Bueno, ya no sé si vivo como más rápido. Vamos a proyecto con Natasha. Kalau na ito ang brand, brand na ito ang brand. Kumano na ito bulls. Ang bulls na ito rin. Buwan na lagi, video ha. Ang kwenta ng sabihan natin, kung kaya ito po ba?
Nitwa obi wange chenda leta tu chenda leta lo tasamane stemwe kwa ya wana bakura alisomero twadan omwana kenya ho kuruwe apana zi amnaona zio wale mata oya opa bila ya huwa wa tani ganya aseta katika tanda atwale ndio ila mfunyo wenda ya ngaka tebe kwa nini wale bela ila mfunyo Well, I'm saying that's what I mean. Support it. I can play that. I'm doing the open roya over here. No one way of passing it take up. Don't want it as I can see. No one way of passing me a creator of Talis, of back of your book of Alicia. Dying up, Hayakato, Uganda, and 16. I'm not getting here. Then the thing. Nuwewe opalike presidenti Kafuuzi itekende mbali nabata ila batanga bata abali haranga bakachira nuwewe ukwaze president Museveni umwekoreza orego ba nada Como que nada de manera nada más jackson o nada teresa. Canta un dicho, a tu no con la jata. No way. O por internet todo el mundo va a irse de descender. Canta no way. Como grande va igara. Mañana cuatro la va a irse. No way. Nada te gaga sasa. Mokuzanga baba kwa kaburi ewazeka liba bari pa ito de yundi Bueno, yo no estoy conversando. No vas a entrar. No es amiga nada. Durante algo de hierro, hace llama. Bueno, seamos, ahorita está, bueno, digo, dijo que a ver cómo da. Es esto está contando, está comparando algo aquí. Sana. Sana. Tiene que comprometerse a agua. Agora isso, por isso só vou aqui. Eu cansei de. Nem dá para dizer que eu posso não pode ligar. Desculpa, eu faço jeito a escolher no ponto. Cuidado, hein? Ei, break sabe a ver. Não sei mais direito se eu pode dizer que eu sou vai dar. Você vai bloquear lá perto da Como me queda aí, como me dá o zíper, tá bom, já vai no pari. Dá na matéria do cara tá me bonjere. Olá, vai de boa. Nzaire ayongeire yasiima abantu b'omuntebe habw'ekiteekateeko kirungi nk'ekyo ekyokusiimiraho Ruhanga bwamama Janet okukira kandi yashaba abanya-Uganda boona okukwatanisa nk'abeeshagama emwe n'okugumizamu nibahagira NRM. Amazina nibanyeta Nzaire Sedraka Kaguta, chairman wa NRM wa Kigali District. Erizo toija omukanisa y'omuntebe Church of Uganda kusiimiraho Mama Janet Ninga First Lady w'ihanga okukira COVID. Gwenyo nkanzaire nyesima munonga kureba ngo banyetsirenka ko mugenyi mukuru konga n'abajyanti nyowe ndio mwana kandi no nabyo mugenyi mukuru
kamarondera umugeni mukuru nabarondera Dr. Attorney General w'ihanga umwami Jackson Kafuuzi, MP wa Kyegegwa, Amin wa Chaka South obuteraha yija kandi at disappointing. Bweni nyebaza ngu abantu bankungu kasabu kaunti kustama bakagera ngu kashashura ki ekikurenga amagara ga bamucyara w'ihanga bakajanga katumusimire norebe ibintu eva simisa yona biyaho byumunda noreba emishenga iba leta noreba entezi babayine konka twagira ngo hataruho karantine babereke bikumaho makagari mpaka karantine rigire ne message tutware uchikwataho first lady konka twenda kubebaza umutima murundi ogumwa yoreka kureba ngo Reverend Amatsiko na kanoni mujuni n'abagenzi babo ati dikono wankungu kustama bakatese kiteso cyo kwebarazaho okukira kwa magarago omucyara w'ihanga bamagenere bwenu tukura tusemereye bonyone ija celebrate gatarutini n'amashemero n'ebitwenge bya ndengere mbasa no kurambira ekinde cyo itokweka ekitwasimu bajya ngo ekitwero cyo cy'abakustayo bekano segiye OMUNTEBBE wacu bihaho cyo gw'umwaka tukatuchashe pore cyo kusimba kwitu anda n'amadini ajuni colonial system yayizire kwitanza kuba hati washarashaga mayabone yaje sana konka kuzaruhama konka cyo ekigita tujyabanye Uganda first of all for God and my country patriotism, pan-Africanism, democracy and social transformation ibintu bitukeneye kutama hari kugira ngo noza kubuza iyo yo musita mwene Kaguta yo muhoro hata cyo kiyamba kishashura biro mwirwaro kishashura ebyo kuriyo mu hoteli ikigaro mwana wawe abisomero school fees shemye kwatarza tukareba ngo ihanga twaryombeka hamwe kabanye Uganda takwebagabagana tumudini nengana namwe nashemera kugira ngo rizo aha babaye n'abantu bengi munonga bakurwa mu dini establishment abasilamu babantu abanyakatolika babantu bona grade protestants bona mwabari abantu mubangiza so mbona bamuhorane mu ngwe mugire umugishago hamahurura marundi muri cyo kumana nk'amago hata na unambone bingiye nagamba nimbasa ko bura gushoza ko kundadiretse bawe na ndavuga echamani kupitia ayenda mu kwagamba cyo ruhura nakazo nempasha tana batona kakuru mbwe ninga nyangoma nyakati konkrito twenda kugendere hamwe ntabwo akarura kahuye tukatera twaringana akayenda ryo mbwe nsabana batimu uko president Museveni atayiro kushomera busha yataho kujya abana tumire polio kuko bareba atarumano ine polio cyano tugira accident accident tari cyo kubikora konka yabajya polio yabashomeseza busha yabaragurura mwe shabo nyimutakagera patenke mwe ndayimbasha enari muri mu Amatsiko se cywa yo afika uterezo umusho hawe mwe cyo kutura mwije enari mutu yo muntu nkaye cyamana ito no murumu tuzakurwaho nyacakari konka enari mune yawe yuri yahasi umuhingi no muri ekimwe tubashaba businessmen n'aba media mutazazi abantu bona bakimaze mwe nari mutu yakaiza yanze enari mu no mu Uganda ofunda ofsinjo mu bisho na hadi bayine takanohura kwegamba irwine gamba urwe kano jangwa ya amashanyarazi yita kuzagamba konko waruho obataho amashanyarazi negamba sare bayine be connectingire ho ngundu kesa amashanyarazi garga mutareba no mwirimo muze mungo ebyomano bigamba amasomo ngakora ntambuye neje no kugira ngo mucyagingirege nyinshi karoja mucyagingirege tumukabe n'ubukwatati cyo tukwante bagamba konka tujye yamugendeye tesheme kwihaho muri Omwami Wilson Kija chairman wa NRM Omurkazo district nawasimire hanga abwa mama Janet okukira yasima bishemwe abwishiteka tekwecho ambigambo bye nagira ati nkanye kibere nikinkwataho munonga okureba mu memba witu chairman wa NRM chairperson wa NRM wa Mtungamo districts
akarwara kandi yakira. Icyo mbere no kushemerwa itekateka kizere nashemerwa munonga ubwo n'umurundo gwo rwa kabiri mbere nyine kushemerwa no kugira ikintu iki kureba ngo first leader witu wa Uganda indwara cy'urutugu abo kwa twawe turi mu kwina mukamana indwara kuratatu icyakashatu nsimire mukama kureba ngo kitekateko kibangiza aho itekateko no bibaho ngo bundi bitandukira hano mbene itekateko kukizira hato akamamana mengi twayitana bagenzi bita abandi kusimiraho kandi kuje gusira umurye cyo mukoja gusa kwi twaterana miliyoni 20 okusimira ahamwanya gutwasimira okumara kitoro cyawo hasilede nkomukuru kureba ngomukuru tugwabaho kandi kanise kugumya rakingi iteni cyeke okukusima kwiko ntokwa kuri nani nsimira mu bitebyo kandi na buryo moya nasimira umuce konka generally kena twansima abo kureba ngo tangate gire mbabazi umucyara fasirede yabona Mama Chris Kamkama ajekiriwe kitinsa muri Kamkama owabireho mu cyaro mushuganisa abwenshonga za president n'abashyikira hamukorogo nyono banyeta Chris Kamkama mu witodekazo mu cyendombe ndi muri isa kandi ninturana nashemerwa nanye kuja hizoberi wetaba OKUSIIMA mukama kusimira mama Janet MUSEVENI kukira covid ikintu kitegatekirwa abantu bo mu ntebe ko burisa kandi icyo cyatwaraje munonga niyo nashemerwa kandi nasima mukama kire ngo yampyaha nanye nayetaba nangwa invitation eketari yanje invitation ekeri aho nare bumore Kamkama ona bumore Kamkama n'umukazi wanjye konka zobera biratarho yanshaba ngo mushikireho ngeno niko icyo cyandika mwe nazukira Dr. Wereni omushaho mukugo mu Kampala kandi izirashindikirize omujinyi mukuru ahigira abazire obugarra abana babo amashomero mbwire kandi yahiga n'abana okufayo munonga ahabyemusomo yabo. Of course chokubanza tusima abazire abaza kubarebera bakabarisa bakabisaho mu holiday tubasima kugira ngo baremba bakora package ninga shoyo mba bakusebere ndanda obagara ishomero tandejo harimo school fees harimo no kuba shopping kandi ubwo nibya muri twa tugamba mu kanso mu tukugambira abantu abazire kushaba kandi no kusimanira mubagezeho kwereza education umwana abo kushomesa harga mbingi so ngo bino kukurra ibyabazire babagambira bona abana bari mu bagaka ishomero those are continuing students from P2 up to P7 now abo kuba P1 baza kubana batandatu tuko so na wana senior 1 up to senior 4 na 6 nabo it's the same category bona bagaka ishomero sima bazire aba baze kufayo kurengo barinda abana abo mu holidays babarisa babahereza environment nongi kandi baza no kuba planningira ugaraka ishomero ayo nabo bakubaza kuba baremirwe abo kuba fees nabo tusoranga ngo bakwatireho kandi bafeyo kugira ngo ba raising school fees nicyo basa no kubahoza ishomero umwana ari kushomera nubo ku reporting na half of the school fees kimwe cya kabiri ninga kimwe cya kana urebe kingu wafa uko kushomesa kubona no kufayo so niche tusema ngo abazire bebare kandi tushabangu nabana bawurikiza abazire babagende binemcwe kandi batwari cya batwara gukora ayishomero ubwo no kushoba Aba Christ Media TV ndikiriza Joy ngahurire sharazeitu tahemuka habar kumwesiga lito bulisa OMUNTEBBE chacho for Uganda twino kusima rahanga hurire sharazeitu tahemuka habar kumwesiga rahanga hurire sharazeitu tahemuka habar kumwesiga